Ladies and gentlemen, welcome to Balkan Fight. Wow. Dame i gospodo, vreme je za main event večeras. Prvi takmičar je izjavio da ovaj sport gleda više kao neki hobi. Ali sa svojim ogromnim talentom i ogromnim frejmom uspio je da osvoji mnogobrojna takmičenja. Petostruki apsolutni šampion Slovačke. Slovenije, ja se izvinjavam. I 2018. godine četvrto plasiran na svetskom kupu u Zagrebu. Visok 189 cm i težak 122 kg. Dame i gospodo, Simo Babić! Simo Babić 2015. godine počeo se bavi art wrestlingom, 2016. Slušaju teži od svog današnjih protivnika. Kao početnik je osvojio prvo mesto u početničkoj kategoriji, 2018. išao u Zagreb na svetsko prvenstvo, World Cup Zagreb Strong i tamo osvojio četvrto mesto. Državni prvak Slovenije, višestruki 2018. 19. 20. 2023. godine. Njegov protivnik. Njegovoj u apsolutnoj kategoriji, 2024. godine bio prvak 2019. u svojoj godine kategoriji, počeo se baviti ovim sportom apsolutni šampion Slovenije. i posle prvog takmičenja video da neće moći napraviti ozbiljnije rezultate bez ozbiljnije posvećenosti. Počeo je sa izučavanjem sistema treninga i posvetio svoj život sportu. Sada drži mnogobrojne titule u Srbiji u 100 i 110 kg kategoriji. Ove godine na Babajevs Cupu osvojio je srebrnu medalju i najveću uspešnost za srpskog takmičara ove godine. Visok 186 cm i težak 105 kg. Dame i gospodo, Nemanja Veđić! Nemanja Veđić, Veđa, Main event Srbije. Dame i gospodo, 100 i 110 kg. Simo izgleda ogromno, 122 kg. Nemanja ne zanimaju juniorska takmičenja. trenutno samo 107 kg. Da li će težina biti presudna danas? Osnova je klub, Arvesting klub Vidjet ćemo Garda uskoro. iz Beograda. Nemanja Vidimo jako sada fokusiran Veđić protiv i Babića. spreman. Sve je spremno za početak. Jak! Babića. Simo je dobio prvi hit, ali biće faula. Ovo je faul, Faul negoduje. za Veđića. Babić. Jako snažno. Simo Babić, neverovatan reprezentativac Slovenije. Srbije. Zaklopioš njegov palac, znam da ti je kratak palac, sve znam kako ide, ali zaklopio si njegov. Moraš da mi otvoriš, nešto moramo da izgledaš. Lako bi role. Rame unutra ne pomeri se, Sad su dobre visine. Main event. Možeš Veđa malo da pomeri. Veliki aplauz za ove takmičare. Siju jedan i drugi. Sudijsko nameštanje. Sudijsko nameštanje. Idemo, otvorite šake i palče, slušajte moje komande. Koncentrišite se na start. Rame Veđa. unutra. Nemojte vući, otvori, podigni nogu i ti spusti. On će biti startna pozicija. Za koga navijete? Za Nemanju ili za Simu? Ready, go! Šake krenu. Stalo je u centru.
I bit će strepa! Još jedan put slična Jo, situacija. Simo Babić, neverovatan kontejner. Meč. Morat će Nemanja ići u strep, iskoristiti Idemo, Leđo, idemo. svoju taktiku. Vidimo koliko je Danas. snažan. Simo Babić, šestruki šampion Slovenije. Da naglasim još jedan put Nemanja Veljić. Nemojte pružati otpora. Ali sam je rekao da ga zanimaju isključivo seniorski medalje, seniorske takmičenja, a i seniorski Nema izazovi. potrebe za borbu, bilo kako hoće da stavi stranu. Okej, daj mi šast, daj mi šast. Kako vas dobro namesti, tako ću. Ovako, otvori kao. Dole. Uđu, dole. Sve dobro? Jako se puno dešava ovde u setupu. Što se sada Koliko jako hoćeš, hoćeš još jače? Kao što znamo, setup je Otvorite šake, Babić govori da je u redu sve. 50% meča. podignite šake, podignite pače. Idemo, nego sve koji će zatvarati. Idemo, Veđa. Jako fokusira Nemanja Veđić. Veđa. Snaga je Go! na strani njegovog protivnika. Nemanja uzima zglob! Nemanja uzima zglob! Napad Side pressure! Babića. Side pressure Sime Babića! Ali izletao je lakat. Jedan faul za Veđić. Nemanju, ali uspio je uzeti zglob svome Dobro je protivniku. uspeo da parira Jako dobro Babiću, Nemanja. dobro je kontrirao, ali nije uspeo da fiksira svoj lakat. Izašao je sa ovog postolja i faul Nemanja Veđić. Drugi. Ovo je drugi tvoj faul. Recimo sudi, da. Jesam malo pre, da. Ovo je prva pobjeda, samo 1-0. 1-0, dakle, ovo sada čujem o čemu razgovaraju. Drugi faul koji je napravio Nemanja Veđić, samim tim dva faula. 1-0 za Simo Babića. Hladno šatno sada Veđić Idemo! sprema se za drugo. Drugi faul za Nemanju Veđića. Simo Babić vodi 1-0. Ali Nemanja je imao puno uspeha u strepu. Lako vidi ove. Zabodite se par. Poravnje ramena, ne pomere se. Ravno unutra, ne pomere se. Možeš da vidim 2 palca i da ne drugi. Klopi. Klopi. Main event. Zaklopi sad. Ne možeš više. Neverovatan. Ne možeš više od toga. Baš je to ovo granica. Ovo je baš granica. Ovo je baš granica. Tako. Zbog. Sudijsko namešta. Sudijsko nameštanje. Referee izgled. Da ne mogu da naprave slobodni hvat, što se kaže, nego mora sudija da reaguje. Dobro, u redu je. Ovo je sredina. Ovo je sredina. Ovo je. Ovako. Jedan je otvori. Otvorite šak. Pogledaj gdje je njegova višina. Ne brini, sad ćemo glavno. Veđa, učiš, guraš konstantno na tvoju stranu. Prestani to da radiš. Nemanja Veđić jako fokusiran. Da li će ovaj meč otići u strep? Spremni su i jedan i drugi takmičar. Idemo palac. Palac. Preko. Ready, go! Gol Nemanja! Nemanja. Ići u strep, sigurno, tako je. Dobro je protivnika na svoju stranu, ali otići će ovaj meč u strep. Otvorite šake i palče. Ne borite se, stavljamo stranu. Ajmo. Otvori. Stavljamo stranu. Nemojte da pusti se. Drži žive. Nemojte se gledati. Ljudi samo opuštamo da stavimo stranu. Kao što sam rekao, puno se dešava ovde u strepu sada. Za ljude koje ne znaju. Pa vidim da spušta, ja. To je to. Otvorite šake, otvorite palče. Polako. Nameštanje, dakle, traži sudija Šaka, da se otvori šake. Simo, palac, slušaj šake. opušteniji u setupu. Nemanja mora da uzme svaki milimetar da bi imao šanse protiv svog većeg protivnika. Palac, šaka, ready, go! Krenulo je, Simo je izgubio zglob, gura side pressureom. Glob, Ali Simo Babić, ali puno toliko snage, snažan puno fizički, snage u laktu
svoga protivnika. Čak i pored toga da dođe do pobede. Zanimljiva situacija, Veđić Vidimo u pogled, uglu, on je jako dobar prijatelj Sime Nemanje Babić, Veđića od ključnih stvari naravno i apsolutni šampion Srbije Ljubo Krstić. Simo Babić Veliki aplauz. zaista prejak Velika podrška. i dolazi do svog sve druge pobede. Prvo je bila zbog dva faula Veđića i zatim lakat se postavlja sada uspio ga Babić da 2:0. Idemo, Veđa, idemo. Lako vid ove. Rame unutra, pomere se. Morate otvoriti palčom jedan. Namješta se sada ponovo Osjećam jedan. pozicija, Rame unutra. traži se naravno rame unutra. Nisam siguran koliko mogu da bez strepa uspješno završe ovu rundu. Svaki put je tu malo problema. Ne pomere se. Uvijek prvo dođe do Ajde, samo sudu, milimetar vi radite. strepa. Stop. Vodi Veđa. Ovdje dobar ubedi prst. Slušaj šta ti govorim. Moji prst je granica dok ti ne da se ovdje. Sudija kaže nije na vrsti granice vidio da sudija dosta Start! Dobar start Veđića! da ruši Dobar start Veđića! Biće strep meč, neverovatno. nevjerojatno fleksibilan. Jako dobar start, puno side pressura Simo Babića. Moram da kažem, Vidi se ta veličina, duga podlaktica, Nemanja uspio da mu prelomi zlobu. ali Nemanja već treću rundu da uspeva se izvuče da uzme zglob svoga protivnika. i opet to kao do sada da dođemo do Ajmo otvoriti sad i palče. strep meča. Otvori sad i palče, stavljamo strep. Bez borbe, bez penjanja, bez bilo čega. Tako je bisa na vrstu, tako stoji. Možemo ovo. Još Simon, studi. To je to, ne može dalje. Otvori šake palče. Traži se da se zatvore šaka. Bravo, unutra. Palče. Što će sada da se desi? Odlučujuća runda, finale, main event. Babića. Jao, Nemanja Veđić, Evo odlično! ga, blizu je, Dobar blizu je atak, sada. biće pres, Neverovatno, biće pres Simo bravo. Babića i kakav Bravo, pogodak, kakva runda, kakav moment, kakav napad Ko je ovo Nemanje očekivao, dame i Veđića. gospodo? Ponovo Veliki smo aplauz! pomislili da li je moguće da će Simo Babić da se izvuče iz ove situacije. Vidjeli smo često uspevao Veđić da mu prelomi taj zglob, ali Simo nekako izuzetno snažan fizički, znao je da se vrati i da pobedi. Evo pogledajte taj trenutak, uzeo je zglob Veđić i sjajno je zakucao šaku Sime Babića. Sada drama na pomolu, 2:1 za Simu Babića. Biće Prvi faul. bod osvaja kroz Biće faul za dve Nemanju greške Veđića. Veđića, onda je uspeo da obori ruku svog protivnika, a sada Veđić smanjuje rezultat 2:1. Traži sada očito da se pogleda snimak, da se vide da li je sve u Da li je redu, bio faul ili accidental push? da li je bio faul ili je bilo čisto obaranje. Dakle, ona specifična VAR situacija što bi nazvali. Idemo meč. Još smo u meču, ajmo, Simo. Jedan faul za Nemanju Veđića u trećoj i možda odlučujućoj rundi. Simo Babić, Ipak veći vidjeli smo čovek, dosuđenje posle snažni ovog čovek. vara.
koji smo Da li vidjeli će imati sudijskog više izdržljivosti danas? preglašavanja. Ajmo aplauz! Analize, ipak Neverovatan meč. Evo, dalje za Sima Babića. Napetost je naravno velika. Lomi se sada ovaj meč. Namešta se strep. Dakle, strep meč ponovo. Hoćeš još snimao? Ajmo, hvat momci. Rame unutra. Ovim zvodnom me. Ravno, pogledaj Ravno. Malo tamo centru. Još malo. Ovo je dobro, to je to. Dobri se. Vrši pritisak sa Simo Babić, malo na sudije. Opet je krenuo odlično Nemanja, da vidimo ipak lakat. Još jedan put Nemanja Simo Babić proklizava. Ovako je bila ruka. Nemanja Veđića, on pokazuje da je sve u redu. Brate, pa vidim Drugi faul. Pobjeda. Ovde su zaista milimetri u pitanju i naravno da ima posla dosta ovde i da se pregleda i dobra je situacija što postoji naravno kamera koja može da isprati šta se tačno tu desilo. Vidi Dule, pogledaj. Traje sad ova situacija. Da li je izleteo lakat van jastučeta Ljudi, idemo. Svako u Veđiću, svoj da ugao, vidimo svako evo u svoj sada ugao, to je to, pobjeda. ponovo odličan napad Veđića. Da, to je sad bukvalno milimetar. Evo vidimo i sudija reaguje, buni se Simo Babić. Gleda se sad i naravno u kameru, ali Čekaj, on nema pobjede na tebe. Ako nema, on koji ima. Nema, čekaj, vidi. Koji je rezultat? 3-0. Dobro, to bude. Koji je rezultat? 3-0. vidjet ćemo još jedan review. mora još jednako da se pogleda Da li je bio faul? šta se ovde To će desilo. presuditi Zaista možda je situacija ovaj meč. vrlo napeta. I ono što kaže profesor Goran Kasum, legenda našeg rvenja, kada se ga pita o ovim situacijama, o ovim challenge-ima koji moraju da se pregledaju, Simo kaže da je meč presuđen dokle i da je god pobedio. je potrebno neka se Vidjet ćemo šta kaže stručni stav. analiziraju i neka Čekamo predsednika. pravu odluku, koliko god je to traje, najvažnije je da sportska pravda bude učinjena na pravi način, da ne ostane neka nedoumica, tako da i mi čekamo na semaforu 3:0 za Simu Babića. Ali ako ide već, onda mora da ide i Simo. Moram da kažem, nevjerovatan rivalitet Simo Babić i Nemanja Veđić, izuzetno napetost veliko od samog početka ovog meča, dva različita stila, dve različite škole, mogu slobodno da kažem, arm wrestlinga. Vidjeli smo, bilo je tu dosta situacija, prvi put na ovom Balkan Fight 2 moralo da se gledaju na kameri šta se dešava. Radi se review. Ne, treća. Šta je bilo? Jesi vidio snimak, Ljubo? Vidimo
sada da je sudija, traži da se vidi snimak. Da vidimo još jedan put, ovdje vidimo odličan napad, Samo ovo je nek vide oči još da situacija. rade. Mislim, jebi ga, tako kako... Ovo je Finalna situacija odluka sa- sudije je Bio je drugi. Faul i 3-0 za Simu Babić. Videli smo Čuli ste? lakat, stvarno milimetar jedan. Radiš ti 5 ljudi. Neminovno vidjet ćemo i svih 5 rundi, ova dva takmičara u main eventu. Kada se Nemanja vrati Veđić ispod je pružio neverovatan otpor svome Simo Babić protivniku 3-0, pobednik je ovog meča, ali ipak koji je gledaš 15 kg teže od njega. rundi. Vodi Simo, Simo. Radimo se. Babić će pokušati da kažemo počasni bod iz ovog meča. Ili dva, vidjet ćemo. Go! Lomi Nemanja. odmah zglob, bravo. Veđić smanjuje rezultat na Da bude vite. 3-1. Nemoj da pustiš. Ja priznajem pobedu. Ispoštovanje. Simo Babić očito da je pustio sad na kraju, ali mislim da je pustio tek pod Simo Babić, snažnim zadnja runda, pritiskom 3-1. Nemanja. Rekao je da će dati sve od Nije sebe. hteo da se troši više, ali Nemanja je zauzeo bolju poziciju, to moramo da naglasimo. Viđa sve borba, sve u redu, ne brini duže. Još Apsolutno, apsolutno. jedan meč i završavamo ovaj prenos iz Bačke Palanke. Čeka nas Glory. Podaj neka ramena, daj sve Simo, nemoj da ga pustiš, znači ajmo jedno za kraj dana. Veoma dobar setup Nemanje. Imamo start. Veđić, još jedan dobar napad. Simo ima problem sa laktom, nije mogao više vući. 3-2 I bit će pobjeda 3-2. Sima Babića, Za bilo Simo zaista Babića. pravi derbi. Sjajan rivalitet Veđića i Babića. Babić je odneo pobedu posle prave drame nad Nemanjom Veđićem. Završen je ovaj Dame i gospodo, pobednik. turnir koji je zaista bio Pobednik odličan. Gledali smo današnjeg prave main mečeve. eventa. Balkan Fight broj I najveći 2. takmičar za danas. Da napomenemo Iz Slovenije, Lazar Megdan, gospodin 30. Simo Babić. novembar, Veliki Srbija aplauz. protiv Francuske. 12 super mečeva. Pobednik tog meča, nadamo se da će biti reprezentacija Srbije, plasiraće se u grupu A, gde su 8 Gospodin Simo Babić, pobednik današnjeg meča. Imam par pitanja za vas. Prvo pitanje je, jel ste očekivali ovakav otpor od vašeg protivnika? Iskreno jesam očekivao, pošto znam da je Veđa jako dobar i da dosta trenira, tako da... Presudno je bilo generalno vaša snaga, dužina ruke, side pressure. Uspio vam uzeti uz glob u drugoj rundi, ali side pressure je bio presudan definitivno. Recite mi, držali ste se za lakat u trećoj rundi, je sve u redu? U redu je nešto, možda je došlo do male povrede, ali mislim da je to u redu, da će proći brzo. Veoma dobar performans našeg Sime Babića, pobednika main eventa. Dodala nagrade. Dobio sad i nagradu. Mi smo ovim završili prenos Balkan Fighta broj 2. Gledali smo zaista fantastične mečeve. Uglavnom meč, ono što je bilo na kraju, prava drama. Simo Babić pobeđuje 3-2 Nemanju Veđića. A mi ćemo pratiti i dalje, naravno, Baranu Ruku. 30. novembar, uživo, pratit ćemo meč između Srbije i Francuske. Ostanite uz Arena Fight, uskoro nas očekuje Glory koji počinje za 15 minuta. Dakle, ostanite uz Arena Fight, pratite najbolje borilačke sportove. Arena Fight, više od borbe. Mnogo velikog i snažnog protivnika, pokazao si zašto treniraš, zašto toliko vremena ulažeš u ovaj sport i da možda čak ni najbitnija stvar u ovom sportu, snaga, nije baš presudna uvek. Pa nije presudna, međutim u ovom meču je definitivno bila. Svi znamo ko je Simo Babić, izuzetan protivnik. Iako sam im se ja punio, iako po mom mišljenju meč nije otišao kako treba, ja moram da mu čestitam i da je zaista danas bio bolji. Veliki aplauz za Nemanju Veđića. Nemanja, možda imate u planu neki meč u budućnosti koji želite?
Pa da sam pobedio, mogao bih da biram, ali ovako prihvatam šta mi ponudite. Eto, u bliskoj budućnosti volao bih revanš sa Simom, definitivno. Veliki aplauz za našeg Nemanju Veđića. Bravo! A sada bih zamolio sve naše pobede. You want to say something, my friend? Naši prijatelji iz Češke imaju jedan poklon za našeg organizatora Slobodana Novakovića, koga bih zamolio da dođe na binu. Hello everybody. Thank you for my friend for a great event this, and we are very happy we are part of this. We have a small gift for you from Czech team. Thank you. Naša braća iz Češke Republike. Veliki aplauz. Najveći šampioni Češke su danas došli sa nama da nam ulepšaju ovaj event, a ja bih sada zamolio sve pobedničke naše reprezentacije da dođu na binu. Dame i gospodo, svi takmičari na binu. All the competitors, please join the stage. For a picture, everybody. Everybody gets 1 million dollars. Ogrijalo sunce sa Kosova polja ravna. Još jednom veliki aplauz za sve takmičare, šampioni u ogromnom broju. Ovaj sport će jednoga dana se isplatiti svakom ovih ljudi na bini, ja sam siguran toga. Veliki aplauz. Bravo. Veseli se srpski rode, zbog slobode. Zamolio bih našeg organizatora. Nemanjića, Obilića, Petrovića, izbog Thank you, everybody. slobode, Gračanice, Studenice, Ravanice, nek se srpski valjak bije, od Prizrena do Ruminje. I sada pobednici srpske reprezentacije. Odjeknula zvona sa starih dečana. Ovo je zemlja Lazara i Stefana. A ti Veliki aplauz za predstavnike srpske reprezentacije. Bravo! srpski rode, zbog slobode i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića i zbog slavne Gračanice, Studenice, Naši najveći šampioni. Ravanice, nek se srpski valjak bije, od Prizrena do Bravo. Ruminje. Dame i gospodo, nadam se da ste uživali, nadam se da je bilo sve okej. Želim vam prijatno večer. I after party, naravno. Ovdje su grobovi slavnih predaka, što braniše svetu. Ogroman aplauz za naše sudije koji su danas se najviše znojili ovdje i raspravljali. Bravo!